tayo. Pero at the mortality tayo, gano'n na tayo po iti leptospirosis na confirm. We have already 3 as of this time. Tagano na gito, doktor? Duwa nito sa Nicolas, kan sa dito yung Pintar. Siyempre, no death tayo, iti leptospirosis, ang po dito iti hospital, so isulat mang confirm na dito iti death na tayo gapo iti leptospirosis. So isuda no kati mang report kada tayo. Yan ti Provincial Epidemiology and Surveillance Unit tayo dito yung Provincial Health Office. Actually manalon amin dito manalon amin. So most probably naalada dito yung Taltalon. May isang pakaalaan kat dito advanced stage mo kunata yun. Gano late na doktalan. Salang nagsik iti medical consultation and idi nakaron. So nakaron ko nata yun ada digiti simptomas nga napektaran ti kidneys. Most often than not deta talaga ti pakaalaan ti pannakatay digiti makaskaso tayo leptospirosis. Nga infection tayo kasi mo panagurgurigor di na sa iti bagbagina and then no makita tayo nga agsakit ti buksit na yung agjundis na kuna tayo napektaran yan digiti liver dano kwa. So agjundis yalyalo ti matada kasi no kwa ti makikita tayo. So parang preventan ko to? Of course, mapreventaran tayo. Nung mapatantay yung muslusong yan digiti nababaka kasi dapat ag-precaution tayo. It's either agusar tayo di butas, nuhantay man nga kuan nga agusar iti butas, mabalintay met nga agtumarka di iti prophylaxis tayo, doxycycline. So high risk namin kung natayo no digiti lumusong ka digiti nga adadandanom na nga dasugsugat na. So digiti kang hunaan nga dapat nga agtumarka dito yung prophylaxis. And then dapat no ada nakita dan especially no amuda nga napanda iti naglimusong ka digito italtalon digiti adadandanom na adanarik nga dan agsik da nga dakos iti medical consultation iti kaasit gan nga clinic when kaasit gan nga health center da.